Isifundo sekota edlulile besikhuluma ngokuphumula kuKristu. Isifundo sekota entsha sikhuluma ngencwadi kaDeuteronomy, sithi-ke sona present truth in Deuteronomy, amaqiniso esikhathi kwencwadi kaDeuteronomy. Ake sibone isifundo esisha esiyisingeniso sale ncwadi. Asiqale ngomkhuleko. Baba omdala kunini insuku omdalela konke khona emhlabeni, siyeza kuwena sibonga ngelanga la ngesabatha uba sokukhonza futhi nangesifundo ngoJesu sisifundo sethu. Bonke ababenefita kuso babusiswe egama lakhe elihle siyakhuleka manje naphakade. Amen. Preamble to Deuteronomy. Last nikwe khona indimana 1 John 4 verse 8. Ngiyacabanga ukuthi lena ngenye ama-verses bazalwane elula ithi ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu luthando. Uma ngithi lula ngisho ukuthi ayinasindo, ngisho ukuthi kulula ukuyibeka emqondweni. Bengicela nje siyibambe siyibuke le contrast ukuthi siyatshelwa ukuthi asithande ukuze sibe ngabantu abazi uNkulunkulu, singabi nenzondo ngoba inzondo negqubu okwabantu abangamazi uNkulunkulu. Ileyo ndawana ke siyibukayo namhlanje kafushane nje esithanda uba sikhulumele phekwayo. Sifundile ke lapha ukuthi incwadi kaDeuteronomy bazalwane ayiqhamuke nje esikhaleni, kodwa nayo futhi iqhamuka kokuthile okuthinta impilo. Deuteronomy iqhamuka kwingqikithi yakho konke okuthinta impilo noma kwempilo, ingqikithi edlalayo ubumqoka noma indumo esemqoka ekuqondeni kwethu kuba le ncwadi isho ukuthini nokuthi inhloso yayo kwabe kuyini. Sitholeke lapha kafushane ukuthi kukhona wabhala incwadi enamakhasi ayinkulungwane 500 eyafundwa-ke ilona efundayo umfundi wayiqeda masishane nje ezukini ey'ntathu. Kwaba khona obuza incwadi ikhuluma ngani, wayesethi ikhuluma ngeRussia. Vele nesihloko sakhona sikhuluma ngayo vele uma sikhuluma. And then ke kuyavela ke ukuthi le mzekelo obekiwe ukhuluma ukuthi nathi kuthatha amakhasi amaningi noma umlando omude wezinkulungwane kuba kukhaveka incwadi kaDeuteronomy, kodwa ke lokho ekushoyo kuyefana. Sogxila ke namhlanje esingathi ngokubalekile ama-highlights, sibuka ukuthi ingqikithi yale ncwadi ithini, kuba siyiqonde kahle incwadi kaDeuteronomy njengencwadi equkethe necebile ngamaqiniso esikhathi. Last bheka isigaba sithi-ke love to be loved, thanda ukuba ke uthandwe. Sibona uNkulunkulu eluthando, ngempela kufanele ukuthi athande uba uthande kuqala uNkulunkulu. Umbhali ke uthi lamazwi ajulile athi uThixo luthando, asiqonde ukuthi achaza ukuthini. Ngokusho kwakhe uthi ke umbhali uNkulunkulu akashongo ukuthi uzokhiqiza uthando, kodwa kuthe nje uNkulunkulu oluthando. Akathaka ngizothanda, kodwa uthi nje uNkulunkulu oluthando. Njengabantu ke abanemvelo ewile, ukuqala ngalokho nje singabantu abadinga izinto eziningi la emakhanda ethu ukuba sikwazi ukubamba ubuqiniso bezinto, sikwazi ukubamba ngokuphelele ukuthi chaza ukuthini ukuthi uNkulunkulu oluthando. Masiqhubekela lapha sithola ukuthi akusho ukuthi uNkulunkulu uyinzondo noma uNkulunkulu uzophindisela noma uNkulunkulu akanakile nje, kodwa kuthiwa nje uNkulunkulu oluthando. Lokho uNkulunkulu oluthando-ke kuyasisiza ukuqonda umqondo wokubona umbuso wakhe, i-governance kaNkulunkulu, ukuthi iphethwe ngothando. Uyena olawula indalo, indalo yembula uthando lwakhe uNkulunkulu. Uthando-ke ludlula noma sibekela umhlaba wonke, lunamandla okudlula ngisho igravity, lento ethi mawuphosa izinto
ziyabuya, gravity, kodwa uthando lungamandla kudlula yona igravity. And then kube khona amazwi athi-ke kulolu thando kusho ukuthi-ke nathi masimthande sibuyisele kuyena kumthanda. Uthando-ke isipho esiphiwa mahala. uNkulunkulu uyalephoqe uthando kubantu, kodwa uNkulunkulu ufuna abantu babe nakho ukuthanda njengoba bedalile, ebaphe ukuhlakanipha nesimo sokucabanga, bakwazi ukwehlukanisa izinto ngamanye amagama, bayakwazi ukuthanda futhi abantu, nokuthi-ke kunobungozi-ke bothando khule nge-risk of love. Lapho uJehova enze khona umuntu okwazi ukuthanda at the same time aphinde akwazi ukusuka kuNkulunkulu. Njengoba sazi ukuthi kwabe sekuqalile vele kwasezulwini bakube nempikiswano enkulu phakathi kaKristu noSathane. Le mpikiswano enkulu phakathi kaKristu noSathane ikwazile ukuba idabule ingelosi ihlukanise phakathi, ingxenye yesithathu ibe ngakuLucifer, ezinye ibe ngaNkulunkulu. Namhlanje sibona ukuhlukana emhlabeni, okunye nje is purely because abakaThixo, abanye kubona bakaNkulunkulu. That is why sihlukana kangaka kulo mhlaba. Hezekiel-ke isahluko 14 ku-12 kuya ku-14 no Isaiah loyo. Hezekiel 28:12-17, Sambulo 12 verse 7. Kuqoqwa nje-ke ngokuwa kaSathane inkulumo, lachazwa isimo ayeyiso sokuthi wayingelosi enkulu esibekelayo ngaphambi kokuthi awe, wayemuhle kuze kutholakala ububi enhliziyweni yakhe. Nokunye-ke lapho eseyiphakamisa khona ngosuku bephakame kunophezu konke, asho yonke into enomina nokuphakama phakathi. And then Sambulo 12 kasitsheleke ukuthi phela egcineni wabe seqoshele emhlabeni, kodwa futhi nayo ngasenayo ezulwini. Yileyo nto-ke siyitholayo-ke la, nanokuthi ukhetha-ke komuntu, khonza nongakhonzi uNkulunkulu, into umuntu adalwe nayo leyo ngemvelo. uNkulunkulu uhlonipha-ke nokukhetha kwethu noma kunemphumela engeke ize ifane. Ukhulumile kumbhali ngenja eyirobot okwazi ukuthi uyithole, ikuthande, kuhloniphe, ingemoshi naneyadi, yenze njengoba ufuna, kodwa ngeke ube nobuhlobo obuphilileyo nalenja ngoba phela iyirobot. Akho naye uNkulunkulu usinikezile uba sibe ngabantu abazoqonda ukuthi uNkulunkulu ufunani kubantwana bakhe mangabe simthanda ngeqiniso nathi njengabantu emhlabeni. Ilawo magama kafishane esiwafumanayo. Uma sibheka ukuwa nelokungana nesikhukhula, ilapho sitshelwa khona nje ukuthi yonke ingane esesikoleni inolwazi ngendaba iyakenzeka yokuwa kwe-aphula liwela ekhanda ka-Isaac Newton. Angiyazi-ke leyo ndaba mina, ndaba yangeqa-ke kusayensi. But the long and the short of it ukuthi whether leyo nto yenzeka noma yenzekalanga, into emphasis with there is gravity. Kukhona into engamandla adonsela phansi, ama-fruit from ehlahleni and stuff, konke kuyehla kuza phansi because of gravity noma i-force of gravity. Kodwa sesisukile-ke lapho sibona-ke kuGenesis sahluko 2:16-17 lapho umuntu ebekwa Edeni abesetshelwa ukuthi yini okufanele ayenze nangamelanga ayenze. Iy'thelo zonke uyanikezwa ithuba lokuthi azidle, kuphela esiphakathi nensimi esenqatshelwe akavunyelwa ukuthi asidle. Ekugcineni uGenesis 3:1-7 kwaba khona ukuqhamuka kwenyoka ebihlakaniphile, yamgebenga ngenkulumo umama wesizwe engekho ubaba, naye wenza iphutha lokuthi ayilalele ikubeka inkulumo yayo izigcine simconvince. Wayesebona ukuthi lo muthi okuthiwa bangawudli muhle kudliwa. Egcineni wenza into embi, wawa nedodake siyawa. uLucifer-ke nayo imisebenzi yakhe ozama ukusibamba nathi ngokuwa. Ukuwa-ke kwenzeka-ke isikhathi kaNoah kwanda kakhulu emhlabeni, and today we see the same thing. Ukwanda nokukhula kobubi emhlabeni, imicabango yabantu yangokuqhela kuNkulunkulu ibambi sonke isikhathi. Egcineni uNkulunkulu waqeda ngalo mhlaba wokuqala, wayesenza kabusha-ke umhlaba, unikeza ithuba lesibili
ngemuva kaZamcolo owabhubhisa konke, wathembisa ukuthi ngeke saphinda futhi abhubhise ngawo. Into esiyibonayo-ke la ukuthi abantu uma bakha izindlu ezinhle beyifaka ifurniture ey'hlobe ngayo phakathi, kodwa bese beyinikela ey'thixweni, abantu abanjengalabo basuke bethokoza injabulo yabo ikudumisa igold nesilver, nokuyidumisa bona, bese ngathi bese bekhohlwa umbusi womhlaba. Yilawo magama u-Ellen G. White awakhulumile. Kuthiwa lapha take a mental note, shetha nje isimo somcabango wengqondo throughout the day, ucabanga usuku lonke. What does this teach you about the state of your own heart? Ingabe-ke lokhu kufundisani ngesimo senhliziyo yakho na? Kusifundisa ukuthi nje imicabango idinga ukuqashelwa njalo, ayiyeke imicabango yazenzela ukuthanda yakukubhedisa ngaso sonke isikhathi. Ukubizwa ka-Abraham i-common understanding esinayo thina abantu besifuna noNkulunkulu, people of the covenant with God. We know ukuthi uNkulunkulu covenanted with Abraham engaqali, wayenzile ngaphambili noNoah. And then-ke into esiyitholayo nje la ukubizwa ka-Abraham ukuhamba nesibusiso sokuthi bonke abayizizwe ezihlukene bobusiswa kuye, njengoba-ke sibona ukuthi u-Abraham ugcine sibizwa ukuthi u-Abraham ekugcineni. Okunye okuvelayo nje la ukuthi le ndoda kubizwa kwayo nanxa kule emuva, kodwa kuyafakazelwa ababhali beTestamente Elisha njengoba bebhala nabo Pawuli nabanye becacisa indaba yokuthi thina asiyona inzalo kaAbraham ngokwenyama, uGalatians chapter 3 verse 7 to 9, kodwa okwesethembiso uGenesis 12 uma ethi asibuswe sonke izwe zonke, should nathi siyabalwa-ke lapho noma sibona begazi, kodwa singabantwana bakaNkulunkulu, nathi ababusisiwe ngendlela uNkulunkulu abuse ngayo labo bakhe abamaHebheru. And then sithola futhi ukuthi incwadi yezenzo sahluko 20 sahluko 7 36 la sibona khona ukubulawa kaStefan noMose lapha ku-Exodus ekhuluma naye. La sibona khona ukuthi uNkulunkulu nguye owathatha igxathu lokuqala ukuba athembise uAbraham. Ukuzalwa kaMoses-ke sikubonile-ke uma sikufunda, uzalwa eGibhithe and ngelilanga wayeselwa-ke semdala, ephindiselela umHebheru wakuba kanti uzofoma uGibhithe. Egcineni simthola-ke seza ukuthi hawu kuyaziwa lento yami wayesebaleka eyocasha kwaMidiyani la athola khona inkosikazi nokuhlala nekhaya, waze wabuya-ke ngesikhathi futhi uNkulunkulu asithandileyo ezohola bakaThixo bakhipha izweni lesebugqileni ebasa elizweni lesethembiso. And then-ke la sikubona-ke ukuthi into enkulu eshaya umhlaba wethu namhlanje ephakeme ukungazi, amaphutha kanye nokungabi nalwazi nje ngokujwayelekile ngamaqiniso, ikakhulukazi amaqiniso lawa abengaguqula wenza kwabantu iminyaka ezinkulungwane edlule. Siyathanda ukusho ukuthi abantu babizelwe kuye uNkulunkulu njengezalo kaAbraham kusukela eGibhithe. Sithola futhi ukuthi uNkulunkulu unakho ukugcina lonke iqiniso nolwazi lwakhe, njengoYahwe unecebo losindiso, kodwa futhi inhloso yakhe ukuthi sabalalele nakwabanye lolwazi umhlaba wonke jikelele. Ile nto esiyifundayo la namhlanje. Namhlanje i-7 Day Adventist kufanele izibone kanjani odabeni lokuhlobana nomhlaba. Kufanele sizazi ukuthi asibona bawo, kodwa siphila kuwona uba siwenze ube yilento uNkulunkulu ayifunayo. Asishumele siliphile ivangeli to the point of pointing people to the sinner of the world. Leyo nto singayisho kafushane. And then-ke sesingaphakathi enkonzweni ayifundwe izinto ezenza sikhule simazi kakhulu uNkulunkulu. Leyo ndana-ke esicacisile noma esiyithanda lapha ngokubizwa kuka-Abraham, ukubizwa nathi esibizwa ngalo. Indaba-ke sivumelwano sasesinayo kudala siyithinta even previous quarters lesson ibikhona indaba sesinayo isivumelwano. Into esiyikhumbulayo nje ukuthi isivumelwano sikhuluma ngobudlelwano
obuphakathi kwabantu noNkulunkulu, okuNkulunkulu osuke eqala wathatha igxathu weza kubantu ukuthi singahlangana lapha nenza lokhu nokuthi ngeke ngikhohlwe engithembise khona. Ilonto ke sithola ukuthi uIsrayeli waba nakho ukuthi angenzi lokhu uNkulunkulu akufunayo njengoba namhlanje senza nathi. Bese dosike bakithi uquketheke indaba yegazi elalibekwe emachwesheni eminyango yeGibhithe ngalosuku lolo owavula ngalo ulwandle olubomvu. Amava anjani ke lawo namava amakhulu angabazeki ukuthi uNkulunkulu wenza baqonda baphila ngaleso sikhathi ukuthi yena uNkulunkulu ubani uma kufa ama-firstborn aseGibhithe ngisho nabantwana bakhona. Then okukhulu ke bese bephinda befa futhi olwandle laba bantu baseGibhithe. Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu wabe eqondile ukuba abakhipha bakhe eGibhithe wabathwala ngamaphiko okhozi wababuyisela ke kuyena, esho ke u-19 verse 4 ncwadi kaDuteronomy. And then ke into ebalekile nebabazekayo la ukuthi khona iplan lokuhlenga lokutakula uNkulunkulu alenzile-ke kuba isizwe sikwazi ukuhlengwa lapho sesenze kuNkulunkulu okungekuhle. Naye kuMoses iqobo lwakhe wathi kubona-ke ngabe uNkulunkulu ushilo yini ukuthi nimvivinye. Let me just read this one. Or did God ever try to go and take for himself a nation from a midst of another nation? Okay, by trials, by signs, by wonders, by way, by a mighty hand and an outstretched arm, and by great terrors, according to all that I the Lord your God did for you in Egypt before your eyes. uNkulunkulu lapha kuverse 34 Deuteronomy 4 uchaza ukuthi wenzeni into ezinkulu phambi kwaIsrayeli uma yabatakula eGibhithe, kodwa kubonakala besilahle isivumelwano kanti sasize sinenhloso ehamba nomthetho kaNkulunkulu phakathi. Ngathi ke iNew Covenant abayithola ngenxa yenkululeko esebephumile eqeleni bayifumana ke behamba besebheke eJerusalem okanye eCanaan. Apostasy and punishment ngize ngayibuka ke le ngathi Nkosi yami amandla aphikisanayo lawa ukuhlubuka nokujeza. Uma singamhlubukile uNkulunkulu asidinge ukujeza uma ngabe singajeziswanga ingoba yikho iapostasy esiyenzile. Lapha ke abaIsrayeli aqala ngokuthembisa ukuthi konke uJehova kushoyo sizokwenza. Umbhalo babeminihle lento ababeyisho, kodwa ngabona nami ngokucabanga ngenxa ukuthi babe imvela yesono bagcine bengasezi ukufeza amazwi abawathembisile. Zake bamfuze-ke uNkulunkulu yena ofeza amazwi ayithembiso zakhe. And then ke baphumile ke eGibhithe ngale nhloso yokuthi bangazihlonipha uNkulunkulu baphinde bazi ngemithetho yakhe bese ke bekwazi ukubona futhi olwakhe uthando nowakhe umusa. Yilo nhloso yokuhlengwa kwabo labantu ezweni laseGibhithe. And then ke siyafumana ukuthi lapha bafa ke endleleni laba bantu kusukela ku20 years kuya ngaphezulu bangangcwatshwa ke lapho kwazi idindi nje idumbu kwabe benza ngibahloniphe uNkulunkulu. Ababili abangene enkazimulweni kaNkulunkulu njengoba wayebathembise yona kwaba uJoshua kanye noCaleb, noma uCaleb noJoshua. Inkosi ngathi ngasikholisela ukholo lwethu sikwazi ukuqonda ukuba sivuthwe ngokomqondo, singangabazi lokhu uNkulunkulu akushoyo, ngoba ipunishment ihamba neapostasy kanti ukugwema iapostasy kugwenya ilongana ilentozana ipunishment. Lokhu kungenza isithombe sokuthi abahlubukayo namhlanje ebandleni ngeke singehluphi ngabo. uNkulunkulu engenza umusa noma bapanisha, ake sibayeke nje bayihlubukele ngoba nabo bacabanga ukuthi ba-right. Singababangela ukushisa, sibanike i-freedom of choice. And then siyafumana ukuthi ekugcineni bazalwane ukuqonda nokufunda okubanzi ngengongoma yempikiswano enkulu, umqondo nje omkhulu ovelayo ukuthi uNkulunkulu luthando
lokhu kubhaliwe ngama 7-day Adventist. Uma ubheka Theodicy of Love, incwadi leyo ekhuluma kanjalo, ngeke ngisayiqeda yonke, kodwa ithi lapha ke the fact that this work has been published by non-Adventist press show how good biblical scholarship can reveal the reality of the great controversy as depicted in scripture. Iyachaza nje ukuthi incwadi kwa ishicilelwe ngabantu abangesona amasabatha, ichaza khona ukuthi ukufundiswa okuhle kwezikole zeBhayibheli kuyasiza kangakanani ukuthi siqonde imfihlakalo ebekiwe embhalweni. Lapha nje kuthiwa ukufinqa okuncane ngothando kaNkulunkulu kubonakala luyisona sizinda somhlaba jikelele, nakuba ke abantu abaningi bengazinikele kuNkulunkulu ohlinzeka uthando nokusihlonipha nezathu ezanele ukuba uNkulunkulu akwazi ukukhonza, yena ovumela nobubi ngendlela ke avumela ngayo, ethanda uba sisikhethele ngendlela athanda ngayo nathi sithanda ngayo, uba sikwazi ukuba sibe ngabantu abazokwazi ukuthi siqhubeke nakho esikwenzayo. And then lapha ke ekugcina ke ngifisa ukusho nje ukuthi kune decree lapha ama-Israel azangene khona ezweni lesithembiso ahamba 40 years ngenxa yokuthi babephoxekile kakhulu ngoMose nango-Aaron. And then uJoshua noCaleb bona bagcina ke sebengena ke ezweni njengesithembiso ngoba wethembisile uNkulunkulu ukuthi ngeke babuyele eGibhithe kunalokho bazophumelela, nanxa babekhala ke kodwa bathola izibusiso zikaNkulunkulu egcineni kwaphela ke inyembezi. And then ke kwenendawo lapha ethi had they mourned for their sin when it was faithfully laid before them, this sentence would not have been pronounced. Babalalela besaxwayiswa ngabe lokhu uJesu azange bakufumana. But they mourned for the judgment. Their sorrow was not repentance and could not secure a reversing of their sentence. Amagama abuhlungu ke labo ukuthi ixesha kwabo kwangaphelele, ngakho abakwazanga ukuthola ukukhululeka ekhaleni kokwahlulela nokuhlehliswa kokwahlulela nesigwebo. Bazalwane, umuntu unika nje ama-highlights athi incwadi kaDuteronomy le sizoyifunda kahle-ke uma ngabe siqhubeka nezifundo eziyaphambili, njengoba sesibheka isigaba kusukela ngokuqala leviki esithi Moses' lesson, le-history lesson. Sizobona ukuthi ngabe ikhuluma ngani ngomlando wesifundo sikaMoses, but lesiqala nje isigaba bahlobo besikhuluma ngakho ukuthi isingeniso kuncwadi kabani kaDuteronomy, ndibona ikhanda ke sizwile uNkulunkulu lothando ongathandiyo kamazi uNkulunkulu. Asibuse kuJesu, asiqinise ngalesifundo sethu ngoJesu, asihole kuzobe phakathi, asithandaze Baba sizolumusa singabakho Nkosi, sixozono zethu siqinise ngoKristu uthandweni lakho wena uthande kuqala. Siyakhuleka manje, amen.